Geçe biri apasın gömdü. Apasının taciyasında, cenazasında. Жылқы soydu. Elim ne deydi? Bol buydu. Dep жылқы soydu. Kudagıylar gelginde, kudalar sizler bunu oluyor girgile. Kudagıylar sizler tiyaka girgile dep uça tarttı. Bирок al jigit apası türü mezgilde kudalar oturgan жерге apasını oturguzup uça tartkan emес al. Apasının denesinin üstünde jabılgan jaşıl barkutтай kiyim japkan emес apasına. Apаңдын тирүү мезгилинде 1 килограмм etти аялыңнан коркпай алып келип казанга салып жумшак кылып кайнатып бере албаган бүгүн жылкы эмес пил адал болгондо пил сойсоң дагы катар-катар төө сойсоң дагы сен кызмат кыла албайсың.